Sibonga abathandekayo. One of the things loti funzako empilweni liqiniso lithi sometimes awutifunzeli linamuhla utifunzela likusasa. Okay, siyabonga. Siyabonga itechnology bese yenta lengakakujwayeli la. But ke ngifisa kwekuthi sifundza incwadzini yemaHebheru bathandekayo. Incwadzini yemaHebheru sahluko sika 6. Njengoba ngisho ke ngifisa sikhulume ngekusikhumbutane namhla ngekwethembeka kwaNkulunkulu. Ngekwethembeka kwaNkulunkulu. Lokwenda kwekuthi nembala sichubeke simethembe ngoba athembekile yena uNkulunkulu. EmaHebheru sahluko sika 6 sifundza khona kusukela evesini lika 13. Ngesikhathi uNkulunkulu ethembisa Abrahama bekude labemkhulu kunaye labengamfunga, ngakho-ke watifunga yena mathupha. Wathi, ngiyakubusisa nekukubusisa, ngikwanzise nekukwanzisa. Abrahama wabeketela, ngako bemukela sethembiso. Nangabe umuntfu afunga, usebentisa libito lalomunye lomkhulu kunaye. Sifungo siyacinisa, sicedze kuphikisana kwebantfu. Kulabo labefanele kwemukela loko kwakuthenjisiwe, uNkulunkulu watimisela kukukhanyisa kahle kuthi yena ngeke ayigucule injongo yakhe. Ngiko nje acinisa tethembiso takhe ngekufunga. Thank you. Babe siyalibonga livi lakho nalamuhla emini. Sibonga ukuthi ngilo Nkosi losinikete lona. Uthe Nkosi siyawuphila ngawo onke emavi labuya kuwe. Sithandaza sibusiso Nkosi etikwe livi lakho egameni la Jesu. Amen. Lala sifunza khona bathandekayo sifunza ngendzaba yaNkulunkulu na Abrahama lesiyejwayele mhlawumbe lesifunza ngayo encwadzini yaGenesis sahluko sika 12 lapho uNkulunkulu khona abita Abrahama emva kwekuthi umhlaba sewonile phambi kwakhe. uNkulunkulu asatawudala situkulwane lesisha atawukwakha abantu benhlitiyo yakhe nebantfu latawubenda babe sibuko semhlaba kwekuthi uNkulunkulu ubheke kwekuthi bantfu baphile kanjani. Because liqiniso bathandekayo lithi uNkulunkulu unestandard sakhe sekuphila. uNkulunkulu unestandard lasimisele bantfu kwekuthi baphile ngaso. Encwadzini ya Timothy Paula uthi luphawu lwaNkulunkulu lumi lunalesi hloko
sekuthi uNkulunkulu uyabati labangebakhe nekwekuthi bonke lababita ligama lakhe abakhweshele lokubi. Ngithi uNkulunkulu unestandard bathandekayo sekuphila kwebantu. And le standard uNkulunkulu lanaso akuyi ngekuthi singiphatha kanjani mine, kepha ngilasimisile uNkulunkulu. And njoba ngisho I like leli verse leli kuTimotheo lelithi loluphawu lwaNkulunkulu lumi nje lumekwe kwekuthi uNkulunkulu uyabati labangebakhe. Lokuthi laba baNkulunkulu babonakala ngekuthi bakubalekele lokubi. Akusingoba kulula ukubalekela lokubi, kepha kubalekela lokubi ngulophawu loluthi mina ngingowaNkulunkulu. Because uNkulunkulu nebubi akuhlangani yabathandekayo. Lala kunebubi khona uyakhwesha uNkulunkulu. uNkulunkulu, it's a hygienic God, if they say anything like that. Yabona ngisho bantwana baka-Israel uNkulunkulu abebatshele kwekuthi noma kusete ma-toilet by that time, but abebatshela ukuthi uma uya ngaphandle bohambe uphethe kwekugubha utakhele yakho i-toilet. Lo tawuthi ungadikhulula ukhone kwembonya. Because uma lengilozi yaNkulunkulu ithi yefika ikhanze lokonakala iyakhwesha. Lokho lokhombisa kwekuthi lokwathi inhlonje uNkulunkulu akevali nenvo lembi. Lala kunebubi khona ukhetha ukuthi angabi ingcenye yakho. So ngithi ke la kuGenesis uNkulunkulu uma akha lesive sakhe labefuna ukuthi sibe ngumboniso kubo bonke labanye abantu sifuna bahambe kanjani. uNkulunkulu wathembisa Abraham. And wathi uma emethembisa wathi wena ngiyawubusisa sive noma umhlaba wonke ngawe. And uma enta lesethembiso uNkulunkulu kwabita ukuthi atifunge yena. Lenu tifunge yeNkulunkulu ngitifunga ngoba kude longetulu kwami mina ngingwegcina. Because uma ufunga bomathamo. Bomathamo uthi ngilaba ngetulu kwakho. Ngifunga bona ngoba badzala. Ngiko sifungo bekufanele ukuthi uma ufuna usho into sibili ungacambe manje. So uNkulunkulu lapha uthi ngitifunga mine ngoba kude longetulu kwami. Njengoba ngitifunga ngiyatibophelela ukuthi lele ngikushilo lele ngithi ngitawukwenta noma sengiyakhanuka noma angisakhanuki, I must do it because ngethembisile. Ebathandekayo mafunga angajiki. Lo uNkulunkulu akayisho indvo ingiyo. Uyabona noma kungachamuka bani athi asisale siyigucula lendvo yaNkulunkulu ngeke igucule ngoba akagucuki uNkulunkulu.
Yabona namhla sinemithetho leminingi lesishayako nemithetho leminingi lesithi lena yakamhlaba oyisowubone ukuthi asente kanje but noma ngathiwa loyo mthetho uchamuka kamhlaba uma uphambana naNkulunkulu it must go to hell because uNkulunkulu lesimiso sakhe watifunga yena kwekuthi lele kushoko ngeke kuguquke kuyawuba njalo lakwethembisako keNkulunkulu bathandekayo ngisho ukuthi kuyawuhlala kunjengoba kushilo ngeke kwaguculwa noma ngangisiphi isimo lala sifunza khona siyayathi indzaba yaAbrahama kwekuthi Abrahama waphila anemkakhe Sara athenjisiwe ukuthi utaba nesitukulwane lesinengi kwahamba iminyaka singaveli lesitukulwane kepha lokho ukuthi asiveli akusho ukuthi sogucukile uNkulunkulu yabona inkinga lesinayo yekuphuthuma la emhlabeni yabona thina bantu siyajaka siyaphuthuma sifuna tingo ngasingatenteka nyalo into lephutfunywako ivama kuba inhlata ngivame kuteka sakami story sithi etitori letinengi sithi ngalelinye lilanga kwaba i-10 yakami kwekuthi ngipheke ekhaya and ngathatha umbila ngaya kuBethani ngayogaya ngagaya ngangibuthi ukuthi siyaxolisana kala kangakanani leyo mbuku kepha ngagaya ngathatha ngihamba ngayogeza libhodo ngabasa phansi ngalibeka libhodo nemanti it was ensambama ngaweva emanti acala hokoma ngajabula ukuthi namuhla kutawudliwa liphalishi leliphekwe ngimi athi masahokoma lamanti ngeva bomnakethu labadzala sebabuya netinkomo ke kwase kuba inkinga ke lokho because uma sebakhona batawufuna kuthatha over bose leliphalish libondva ngabo lingabondva ngimi kanzi sengigayile ngahamba ngayokha emanti ngabuya ngalibeka etiko libhodo eliseliyahokoma nyalo kuhokoma kusho ukuthi seliyabila but ngale pressure lengathi khanza sengikuyo ngathatha impuphu ngafaka etiko ebhodweni ngabonza ngibonza emantini langakabili liphalishi aliphekwa ngemanti lahokomako liphekwa ngemanti labilako kufanele ngiwamele lamanti abile ngingajaki so ngabona ke lelo phalishi if kuliphalishi lelifakwe noma lelibondwe angakabili emanti because sabe bathe liyabhadla liphalishi babathe bomnakethu bayezama kwentekeni la ngiphuthumile enikuphutfuma kwami akujikisanga le process yasebaliphalishi
unfortunately, I wasted impuphu lekwakulikhuni nalokuyitfola. I wasted the money, I wasted inkuni kubaswa lapha because loku ngeke kube ngiko ngaloku ukuthi ngikujakile. Ungajaki empilweni. Lo wethembisile wethembekile. Ngesikhathi lesingiso. I like Galatians, I think it's Galatians 4:4. At the right time, God sent his son to die for us. Uma sekufike isikhathi ngekuphele ake sifunde le verse. Galatians 4:4. I like that. Kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele. Sasingakefiki nje, kepha sefika ngalokuphelele. La khulunywa ngekufika kwathi okay, cetha ilal verse. Okay, cala phansi ke madam. Kodwa kwathi isikhathi sesifike ngalokuphelele, uNkulunkulu wathumela indodana yakhe eyatalwa umfazi, yakhula ingephansi kwemthetho. Thank you. Sathi sekufike ngalokuphelele lesikhathi, and I like lokufika ngalokuphelele. Kwakungasiko kufika nje kuphela, kepha saphelela. At the fullness of time, God sent his son. Yabona la kwentako uNkulunkulu kwenta at the fullness of time. Ungamjaki. Because la kwethembisile ngeke agucuke kuko. And at the fullness of time, Jesu wefika emhlabeni. Ufika Jesu kade kwaba nemonakalo wekungena kwesono ensimini yase-Eden. Kwahamba iminyaka, kepha uNkulunkulu kwathi kuhamba le minyaka wathi lami liwashi alikefiki. Sami isikhathi asikefiki. Jesu angifuna beyipremature. Because unfortunately, kuna Jesu alabaningi lo ipremature. And we're still. Akafuni Jesu kube neliphalishi lelinhlama. Lelingeke lavuthwa. Lelinjenge lamathebuli. Because naye abese nepressure yekwe ukuthi ngifuna ukuthi namuhla kuthiwe awumfana wami waze wenta kahle. Kanzi ngekwenta njalo awusalandzeli le process lefanele because kune process yekwenta tintfo empilweni. Don't jump that process. Musa kuzama ukuthi angisale ngiphuthuma, akuphuthunywa la. So iBhayibheli ke lithi uNkulunkulu wamethembisa Abrahama watifunga yena. Kwekuthi lokhu la kwethembisile utawukwenda. Elike ngithi bathandekayo. We know the story kwekuthi Abrahama between lesifungo noma lesethembiso nekwenteka kwaso kwaba neminyaka leminengi la emkhathisini. Lokubhlungu ngilokwethi kulesikhathi between lesethembiso nekufezeka kwaso Abrahama wabhayiza along the way. And babhayiza bakanye kanye nemkakhe Sarah. Because babona ungathi lokhu la kwethembisile uNkulunkulu ungathi ukhohliwe ngakho. Bathandeka yakakhohlwa uNkulunkulu sethembiso sakhe. Kwakuyingoma noma I think bakuyingoma. Ingoma khona abantu labake bahlabela ingoma base banyamalala nje ngabe base bacwila lapha emhlabeni. But le ngoma noma kwakuyingoma noma kwakuyinkulumo yayithi
noma ethule kodwa impendulo ikhona. Yabona khona isikhathi lapha eNkulunkulu ungase uthulile khona, but noma athulile impendulo ikhona. Lokuthula kwakhe akusho ukuthi sowukhohliwe. Yabona khona abantu lesiboshwe sibakhumbude emhlabeni ufuna uboshwe bakhumbule. Usakhumbula ke phakathi wangethembisa kwekuthi. Elithine abantu mhlawumbe vele siyakudzinga lokukhunjutwa ngoba siyakhohlwa. But kuNkulunkulu konke kwenteka ngesikhathi bathandekayo. Uthi lo munye abhala, ngiyakuthanda lokubhala kwakhe. Uthi God's meals, they grind slowly, but they grind exceedingly small. Igayo noma sigayo saNkulunkulu sihamba kancane, kepha lelesikwentako lelesigayako siyakucolisisa. Lalela, lo lokwentiwa uNkulunkulu kude ngisho linye liphutha. LokwakaNkulunkulu kuyobade ngisho nalinye liphutha loyothi uyathi lapha sekwenteke kabi uNkulunkulu ubonile ingathi lapha kusahambe kahle because la kwentako uyakwentisisa uNkulunkulu. So methembe ngoba wethembekile. Uma sikhuluma ngaAbrahama la, njoba sengishito between isethembiso saNkulunkulu nekwenteka kwaso, I think kwaphela about 25 years. 25 years. Bowathi seNkulunkulu, iBhayibheli seNkulunkulu lilanga lilinye lifanana na 1,000 years. And 1,000 years kuNkulunkulu ufanana nelanga linye. In 25 years angabukeka amudze kuye ngekuthi ume ngakuphi. In 25 years angabukeka amfishane kuye ngekuthi ume ngakuphi still. But I am saying kulo 25 years lo wahamba nalo waphela uNkulunkulu lwabethembisile abengakakhohlwa ngesethembiso sakhe. Yabona khona tinto lesithandazelako uNkulunkulu sesithi uNkulunkulu usho sowukhohliwe ngaledinto. Kunetinto lesitibhekako uNkulunkulu sibone khamba umnyaka, sibone kwengama ibili iminyaka, sibone kwengale lesihlanu iminyaka, sithi sowukhohliwe uNkulunkulu wakufungela lala kusha ngeke agucuke. So for Abraham kwambita sahlale 25 years. Khona lengikuthandzako kuleli verse. Not sure ukuthi ngilolele nazana lengili. Kuthi Abraham I waited patiently. Which is that verse? Sorry? Oh my. $6.15. Oh, good. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Yakuthandza lokho. Engicela sibambe into etimbili la. Kuthiwa Abraham waited patiently. And siyathi bathandekayo. Kwekuthi kule waiting period ya Abraham ngilapho khona Sarah wathi kuye Abrahama ye Abrahama sesikhulile ngeke saba nemntwana ngena kwaGayi sithole umntwana la kwaGayi.
nembala wangena Abrahama watholakala eShubayeli. But le Bible lapha lethi Abraham waited patiently. Ngifuna kuthini bathandekayo? Ngifuna kwekuthi kulete thembiso uNkulunkulu asethembisa kudo. Kuyenteka sihambe siphazame. But that's not the end of the story. Ake ngiphindze. Wayesimele letethembiso taNkulunkulu kuyenteka sibhayize. Kuyenteka bose siyamcabangela uNkulunkulu. Kuyenteka bose sifuna kuhamba phambi kwakhe uNkulunkulu. But lokuhle ngilothi once siyarealize uNkulunkulu sengihambe phambi kwakho sengibuya kuwe ngilinzela wena uNkulunkulu uthi you have waited patiently for me. Noma soke wabhayiza. Actually la empilweni sonke siyabhayiza in one way or the other. Labanye babhayiza ngethi bakwate. Labanye babhayiza ngekuthi bazindle kabi. Because sekuzindla kabi akusiko lokufanele bathandekayo. Ngasesikhathi uthi khanze sowenyanya lomunye umuntu. Sekhona umzalwane lothi uma qhamuka ngala wena ungathi ungaphuma kulo yamnyango. That is sin. But the Bible is Abraham waited patiently for God. Lokusho ukuthi noma kwake kwabakhona kubhayiza ubavuka tithinzitha uNkulunkulu wakhona kuphinza amemukele. Oh my. Kusona lesahluko sa 11 lakuma Hebrew. Uma siqhubeka sifunza ngemaqhawe enholo, heroes of faith. Heroes and heroines of faith. Bantu lekuthiwa liBhayibheli lithi uma libabuka libabale njengemaqhawe enholo. And I think there are two things lengifisa ukuthi isho lapho. One, the Bible lithi kulamaqhawe enholo labaningi babo bafa bangakakubambi lokhu labe bamethembela kona uNkulunkulu. Ubesibandla ke sikubuke le verse. I think khona la kuma 11 this time not 6. Verse 39. Awusifunzele verse 39. Bonke laba bemukeleka ngokukholwa kwabo, kodwa abazange bawemukele labathenjiswa kona. Ngoba uNkulunkulu abesakubone xhali lokungcono lokusifanele ukuthi abaphelelise sebakanye nathi. Thank you. Lakami ukuthi these were all commended for their faith, yet none of them received what they've been promised. Nange maqhawe engolo. La maqhawe engolo athemba uNkulunkulu. Kwekuthi letethembiso lasethembise tona sibambelela kudo. Kepha kuthiwa baze bafa bangakakwetholi lokhu labakwethenjiswa uNkulunkulu. Kepha ekufeni kwabo iBhayibheli lithi ngemaqhawe engolo. Kukhona tindvo loyo methemba ngato uNkulunkulu uze ufe ungakatitholi. That is not failure, but it's faith. Ake ngiphindze. La empilweni kukhona tino lo tithandazela kwekuthi uNkulunkulu akwentele tona angatenti uze uyawukufa. Lokuthi ufe ungakathi thola kusho ukuthi wehlulekile, akusho sewehlulekile naye uNkulunkulu, but lokumethemba uyawuthi noma
kwehla libhokisi lakho sikhala tinyembeti athi uNkulunkulu, there goes a hero of faith. Because ungethembile wangethemba noma angakakubambi lokulangethe lekumethembise kona, kepha wakholwa wayeze waya ekufeni wafa akholwa. Because bathandekayo kuNkulunkulu we don't win because khona lesikutfolile. Njengoba uNkulunkulu asimethembeli ngoba angifadha Christmas atasinikete emasweet, but simethemba ngoba kuNkulunkulu kungibabe wethu. Whether ngiyawathola emasweet noma ngiwathola emasweet, but you are my God. Noma ngiyakhala kwehlathi inyembeti ngiyatiputa lokhu kwentekeleni kwenteka kanjani, but wena uNkulunkulu wami. Noma kuyawuthiwa naku sasimata kholwa kepha kude lesikubonako anako kepha kuNkulunkulu uyathi uNkulunkulu, well done faithful servant, because ngethembele kuye. Ngithi ke bathandekayo asimethembe lo uNkulunkulu ngoba wethembekile. Lala kwethembisile uyawukwenta ngale yakhe indlela, asingamjaki uNkulunkulu. Bayitolo bayokhumbula ukuthi bekunesisho lesithi ungangijaki utangemithisa. Ungangijaki utangemithisa, ungamjaki uNkulunkulu. Because once wajaka uNkulunkulu utawupheka inhlata. Into lengeke ivuthwe. Into lekuthiwa noma ngase ibaselwa kangakanani umlilo, but ngeke ijike ibe liphalish, kuyawuba inhlata nje, kube into lengadiwa ukuthi yini because ujakile. Ungamjaki uNkulunkulu, wethembekile. Thembela kuye. Noma sekuthiwa liyashona la. Noma ingoma yasekholweni noma yakuphi noma inkhuluma ngangibudi, but okulungiselo lwemina kuyawufika noma ilanga lishona. Yathi leyo nkulumo noma ingoma noma inkhulumo, whatever it is, but lokulungiselo lwemina noma ngase kuthiwa liyashona langa kutawufika, because lo wethembekile bathandekayo. I'm saying methembe lo uNkulunkulu, methembe kulesimo lesibhedzako lokuthi kepha kutawuphumani la, but yethemba lo wethembisile. Lekuncwadzini yabaseRoma uma likhuluma nga-Abraham kusahluko 4, I think verse 16, iBhayibheli lithi Abraham hoped against hope. Wethemba lingekho lithemba. Leni Abraham kuthi sekude lithemba because ngescience nangekwati kwethu kuthi nyalo Sara sewendlulile thena ngathola abantwana. Ngekwepuntu bethu angeke sabathola abantwana noma ngathiwa kwendakalani akusena kwenteka athole abantwana, because umtimba wakhe abosofanana nemlwabe esafile. But iBhayibheli lithi Abraham, ake sifunde le verse. Ake siyele kuBhayibheli. Ngicabanga ukuthi ngu4:16. No, ngisho baseRoma phela iBhayibheli.
awucale kulo 16. Ngabe sethembiso semukelwa ngokukholwa. Khona konke kuyawuba ngemusa waNkulunkulu. Ngaleyo ndlela-ke sethembiso siphiwe wonke umuntu loyintalo ya-Abrahama. Le ntalo ya-Abrahama-ke akusibo labo labagcina umthetho nje kuphela, kodwa ngibo nalaba labakholwa njengaye. Abrahama ungubabe wethu sonke. Njengoba kubhaliwe kuthi, ngikukhethele ukuthi ube nguyise wetive netinyeni. Thank you. I like that. Abrahama umbabe wethu sonke. Lo lokwenteka kuAbrahama kusho ukuthi kufanele kwenteke nakithi bathandekayo ngoba ngimbabe wethu. Ngoba ungumbabe wetive tonke. Verse 18 lele ngumfunako. Awusulele verse 18. Abrahama wakholwa wethemba kungekho themba. Good. Okay. Lakami ukuthi against all hope, Abraham in hope believed and so became the father of many nations, just as it had been said to him. Landed just the first verse, against all hope. Sekungethembisi. Yabona kukholwa bathandekayo. Ukholwa kwekuthi la emva kwami la good bathandekayo yathi nento lenhle but this is another good thing. Inhle le nto le. Inhle le lokuthi nangumhlaba siubona la phambi kwethu. And kusikhomba nekwekuthi lo mhlaba kufanele silifikise konke elivangeli lo. But I am saying Abraham kuthiwa kwathi sekuphele lithemba lingekho wathi yena lithemba nginalo. I'm saying lithemba lithi naku lapha kuthiwa lubonza kulolubonza wena ungaboni libonza ubona umnyango wekuphuma. When wonke umuntu athi nalo ubonza siyawuphuma njani kulolubonza kepha wena uconze khona uthi ngibona umnyango enembala uvuleke lo mnyango uvuleke ngekholo. Against all hope Abraham hoped. Lala sekude khona lokuthi ngingethemba la kusekhona lokuncanyana mhlambe lengingakwethemba ngethembe kepha ngethembe sekuthiwa kude lithemba. Because uma usenelithemba uma kusekhona lokuthi uyathi lapha kune possibility, but lokukholwa ukuthi where they say there is no possibility it's whether there is a possibility. Lala bathi ngeke kusenteka lutho khona uthi wena ngiyawende leni ngethembe is because lo wethembisile. Ebathandekayo, it's not about you, it's about him. Inkinga yethu lenkulu tinto tonke sitibuka against ourselves. Sitikala ngathi kwekuthi uyathi mina ngibona kwekuthi la uyathi mina experience yami ithi lapha kutawendeka kanje lapha lo ngibona lesimo mina ngibona ukuthi logically it's ekukholweni akusebenzi logic bathandekayo. Ekukholweni akusebenzi logic kepha kusebenza lokuthi lo wethembisile akunenzaba ukuthi lesimo sinjani mina ngethemba lo wethembisile. So in other words, it's not about me but it's about him. Lenzaba lena yekholwa bathandekayo, it's not about you and I but it's about him. Elilele ngaye ngilolivikelako ligama lakhe. Lele ngaye ngilolothi ngeke kutholakale emanga kimi. Ngiyawulimelela ligama lami kuze kube sekuphelele. And I'm saying etimeni bathandekayo lesithi khanza sibhekane nato ukhona lo wethembisile.
elala kwethembisile uthe ngiyawuba nawe kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Lo wethembisile uthe bheka nginawe noma ngani ngeke ngakushiya ngeke ngakuyekela. Ngibani lo? Mahebhero. Ake siye kuMahebhero. Hebrew 13 verse 5. I hope it's the verse I'm looking for. Hebrew 13 verse 5. Balekelani kuthanza imali, leneliswe nguloko leninako, ngoba uNkulunkulu wathi, ngingeke ngikuyekele, ngingeke ngikushiye. Thank you. Balekelani kuthanza imali. Mhlawumbe siyakhuluma ngako ke lokho nganye la. Because imali sifake labanye abantu bangene labangene khona ngayekuthanza imali. ELiBhayibheli lithi kuthanza imali usuke uthi hlaba ngemjunju lo madebe. But ke ngilandzela lapha uthi iBhayibheli uthi uNkulunkulu mina ngeke ngikuyekele mina ngeke ngikushiye. Yabona lala ukhanza ushiwe nguwo wonke umuntu khona. Lala ukhanza wonke umuntu ungathi akasana ndzaba nawe. Ukhona lo wethembisile. I'll never leave you nor forsake you. Lala umndeni so uthe 10 against you. Wonke umndeni ungathi awunandzaba nawe. So uthi khanza as a black sheep of the family. Ukhona lo wethembisile. Mina nginawe. Ngeke ngikuyekele ngeke ngikushiye. When tinyembe titehla when unemibuzo lengeke yaphenduleka, just know one thing. Ukhona lo wethembisile. Ela kwethembisile akagucuki kuko. Elwethembise ukuthi utawuba kanye nawe kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Eloko akagcini ngekwethembisa kepha ufungile wathi funga yena. uNkulunkulu uthi fungile ngawe. Elala kufungile ngawe kuyawendeka. Akunenzaba ukuthi kuthatha isikhathi lesingakanani. Akunenzaba ukuthi mhlambe nawe uze uyabhayiza along the way. Thana uma urealize sekubhayizekile la vuka utibuthe. Elect John 2 verse 1. 1 John 2:1. Bantwana nginilobele lokube ningoni. Kepha uma kwenteka nona sinommeli kuyise. Inhloso yaNkulunkulu ukuthi singoni. Kepha uma kwenteka sona sinemmeli kuyise. Uma siya kulommeli uyayimelela indzaba yethu. 1 John 3:3. From verse 1. I like that one. From verse 1. Bekala uthando lungaka ubaba sinike lona. Lekube sibitwa sisibantwana bakaNkulunkulu. Futhi singabo. Mana kukabonakale siyawuba ngiko. Kepha kunye lesikwatiko ukuthi uma bonakaliswa siyawufanana naye ngoba siyakumbona njengoba njalo. Then verse 3 wakhona athi bonke labanalelo themba kuye bathi hlambulula ngoba hlambulukile. Uma kwenteka kuba nelibala lelithinzako empilweni. Ungahambi uyotibulala, ungahambi uyobhaca. Uma kusongenwe idimbethu letitsite, ungahambi uyohonqa ehlathini, buya ekhaya utawufakwa idumu tife timbethu. Uchubeke nempilo yephambili. Labanalelo themba bayathi hlambulula. La empilweni sithi hlambulula njalo. Because wethembisile angeke asiyekela angeke asishiye. Lo wethembisile angeke agucuke. Sesifike egcineni. Ufuna ukuthi akunenzaba ukuthi isimo lobhekane naso sibukeka sisibi kangakanani. Sibukeka singenathemba lelingakanani. Ngifuna ukuthi ngikukhumbude ukhona lotifungile. Watifunga ngenxa yakho.
lo lotifungile ngilomdzala wetinsuku utifunge yena ngoba kude longetulu kwakhe labe ngamfunga. And lo atifunge is not because of him, but it's because of you. You are so precious in his sight. Kwekuthi angaze atifunga tifungele wena. Lesimo lotikhanza ukuso ungasivumeli sikushonise phansi. Yati uthi angeke akushiya angeke akuyekele. Akasho uthi ngeke tikufikele tikhathi letimatima. Wonke umuntu la emhlabeni uyafikelwa tikhathi letimatima, but bamba into yinye uthi angeke akushiya angeke akuyekele. Latinyembeti tehla labuthongo buphela khona ebusuku. La utibuta khona kuyawuthiwani ngami. Lesimo siyawuba njena kuze kube ngakanani. I will never leave you nor forsake you. Lala uvama sibonke bantfu, they've turned their back on you. So usele wedwa, ubokwata wedwa. Unalomdzala wetinsuku. Let's all mention standards. Baba ngcwele baba othandekayo. Sitaphambi kwakho Nkosi nalamuhla emini. Sibonga uNkulunkulu bakho lobungena ugucuka. Sibonga ukuthi wena uhlala njalo uNkulunkulu etikhatsini tekujabula kwethu nasetikhatsini tekukhala kwethu. Wethembisile uNkulunkulu ngeke wagucuka. Uyawuhlala uNkulunkulu njalo. Siyathandazela Nkosi kwekuthi etimeni tonke nasetikhatsini tonke sikukhumbule wena lo wethembisile ungeke usiyekele ngeke usishiye kepha uyawuba nathi ngetinsuku tonke. Ufukile Nkosi watifunga wena ukhombisa kwekuthi uqinise kangakanani. Sisite Nkosi sibambelele kuwe wena loyatiko indlela. Qhubeka Nkosi ubusise bantwana bakho. Qhubeka ukhanyise buso bakho etikwe bantwana bakho. Basaqhubeka bakhonda lize libachadwe livunyiswe ligama la Jesu Kristu. Amen. Thank you.